Gošća današnje emisije Super žena preko Radio Antena. Po profesiji je producentica i scenaristkinja. Završila je Fakultet političkih nauka u Sarajevu kada se sa suprugom odlučuje na osnivanje Mebius filma, producentske kompanije za filmsku, TV i videoprodukciju i distribuciju, pokretač je i medijske platforme portala za mlade Perspektiva Plus. Filmovi poput Mliječni put, Tunel, serije poput Viza za budućnost, Crna hronika, Tata i zetovi, kao i mnogi drugi, sve su to velika ostvarenja čiji se uspjeh manifestirao i van granica Bosne i Hercegovine. Posljednji projekat je Školokrećina, dokumentarna serija koja nosi snažne poruke o lošem obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini, ali opominje da tako daje i važnu društveno odgovornu poruku. O projektima, filmskoj umjetnosti, ali i mladima u Bosni i Hercegovini danas razgovaramo sa gošćom emisije Super žena preko Radio Antena, Šuhretom Dudom Sokolović. Super žene preko Radio Antene. Dobar vam dan. Vi gledate i slušate emisiju Super žena preko Radio Antena. Šuhreta Duda Sokolović je ime koje možda ne možemo na prvu uvijek povezati sa likom, ali ga znamo zato što je ono zaslužno za mnoge filmove i serije koje su na neki način obilježile naš život. Zato mi je jako drago što je ona moja današnja gošća. Dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan. Moram priznati da je bilo, to sam vam rekla i u neformalnom dijelu kada smo se srele, bio je pravi izazov pronaći nekih detaljnijih informacija o vama ako to nije isključivo vezano za vaš rad. Mnogi mladi ljudi sa kojim sam razgovarala kažu da vi imate mnogo toga za reći, ali meni se čini kao da više puštate da vaša djela govore umjesto vas nego što ste u medijima. Griješim li? Pa ja mislim da uopće pojavljivanje u medijima uvijek ima neku vezu sa poslom. Ja nikad nisam u tom smislu željela da neku svoju privatnost, svoj život otvorim, jer mislim da moj život je potpuno jedna nebitna situacija vezana za moj posao. Tako da jako volim posao koji radim i uvijek kada se događaju neki novi projekti, promocije, premijere, to mislim da je to prostor gdje se govori o projektu. I to su najčešće bile situacije kada smo na neki način surađivali sa medijima. Jasno, moram napraviti odmah na početku jedno priznanje. Ušla sam na vaš Facebook profil i vidjela sam vašu naslovnu fotografiju koja je da li 70 ili 80-ih, vi ćete mi reći. Ali prva misao kada sam naravno prepoznala vas na toj fotografiji bilo mi je, Bože, šta li je u ovim trenucima ova djevojka imala kao neke svoje snove, kao neke svoje ciljeve, da li je mogla uopšte pretpostaviti gdje će je život odvesti? To je jedna divna fotografija kada sam bila gimnazijalka iz druge gimnazije, pošto smo se mi voljeli gluvariti u par kafani, hipi klupa i tad smo nas 5-6 iz razreda upravo sa tog jednog takve kafice krenuli na nastavu i nas je neki sjajni fotograf napravio tu fotografiju koja je poslije čak izašla kao jumbo plakat, pa se onda pojavila u monografiji Sarajeva, jer na neki način upravo to je neka mladost. Sa jednom super energijom, mi se tamo smijemo, divna je fotografija i puno je volim i svi moji prijatelji sa one fotografije su živi, nisu u Sarajevu, mnogi od njih, ali su svi, mislim, imamo kontakte i to je jedan divan period života, znate, jedan prekrasan period života u drugoj gimnaziji, jedan ležeran, laganj. Ja nisam nikakvih posebnih ambicija imala, mislim, ja sam imala ambicije da normalno završim tu školu i čak sam upisala bila medicinu. Sreća, prije nego što je krenula škola, ja sam shvatila da ja stvarno nemam tu što da tražim, da se užasavam u stvari toga, ali moja najbolja prijateljica rekla, ajmo mi medicinu, ajde. Jer znate, to su godine kad stvarno imate neke krize identiteta, ima vjerovatno mladih ljudi koji znaju odmah šta hoće u životu, ja nisam znala. I onda sam jedino što sam voljela pisati, onda sam rekla idem ja prebaciti dokumente na žurnalistiku, tako sam otišla na političke nauke, malo zakasnila rok pa sam upisala politologiju i to je na neki način odredilo to čime ću se baviti. Jasno. I evo, možemo li nekako početke, nakon što ste završili vaš fakultet, krenuli ste raditi, kako ste zapravo završili u ovom filmskom svijetu? U doba kada sam ja završavala fakultet, znate, onda smo mi volontirali.
To je bilo normalno. Ja sam volontirala večernje novine, televizija, ne znam više koliko medija. To je onako bilo prilično stresno. A odgojena sam u vrlo liberalnoj porodici i onako malo bila razmaženo dijete i to je meni bilo strašno. Znate, ja silan trud uložim, pišem, enciklopedije, tad nije bilo interneta. Sve ja to nađem informacije bitne i onda vam dođe urednik to iskriža ili tako, mislim, prođete jedno to iskustvo koje je bitno, vrijedno. I onda sam za produkciju televizijsku sam se odlučila praktično kad sam upoznala svog supruga. On je bio reditelj, ja sam radila kao novinar i on mi rekao, što ti ne bi napustila posao pa neku produkcijsku kuću registrovali? Pa što ne, znate, iz jedne ležerne situacije, ajde može. To je bila 89. godina, znate, kad nije bilo uopće privatnih produkcija. Ja sam to uradila, napustila posao, registrovala firmu i došao je prvi, nema plate. Naučili ste vi na svom poslu, sve ide. Sljedeći mjesec nema plate. Onda sam shvatila, mislim, da to ne može, da se to mora strašno puno raditi. Jako puno raditi i onda smo krenuli zajedno. Dakle, mi smo stvarno jedan odličan tim, evo već 30 godina zajedno radimo. Onda smo krenuli, znate, u Skalicu jutarnju mi pričamo o poslu, smišljamo šta bi to mogli da radimo, kako bi pišemo. Tako da je to jedan onako poslovno, privatni, jako dobar odnos koji je opstao, koji svako u svom prostoru, jedan kreativni, jedan, ja sam se uvijek bavila više, treba naći novac za svaki projekat, što nije nimalo jednostavno, a jako puno ideja, znate, tu se dogodi, divnih, sjajnih ideja. I sad kako zainteresirati nekoga da to finansira? To je bila borba. Jasno. Ali mislim da preko puta mene sjedi prava osoba da mi odgovori na pitanje o kojem dugo već razmišljam. Postoji li u Bosni i Hercegovini filmska kultura? Prije, recimo 2000-ih početkom, to je taj neki posljeratni period, u Bosni i Hercegovini bila su snimljena, čini mi se, tek možda neka 3 filma, od kojih je jedan bio iz vaše kuće, i možda nekih 20 bioskopa. Ok, situacija sada jeste drugačija, to stoji. Međutim, da li mi imamo tu filmsku kulturu, što bi ona zapravo trebala predstavljati u Bosni i Hercegovini i koliko imamo sluha da podržimo domaću produkciju? Ja mislim da to nije pitanje da li imamo filmsku kulturu. Imamo mi filmsku kulturu. Imamo mi uopće kulturu koju treba razvijati i njegovati, mislim, i koju smo malo zaboravili, koja nije politički prioritet. Ali ja mislim da, nažalost, nemamo dobru energiju. Da nemamo dobru energiju mladih ljudi. Da nemamo prodornih, žestokih mladih ljudi koji treba da se izbore za svoje mjesto u društvu. Mislim da je to veliki problem. Sa druge strane, znate, nekako je sve okoštalo. Mislim, moja kuća živi na tržištu sve ove godine. Mi nismo nikad ni aplicirali, ni dobili nikakva sredstva za naše projekte od ministarstava, od fondova. Ali mislim da to mora biti prostor prvenstveno za mlade ljude, za mlade autore. Ovi već afirmirani autori koji su osvojili svjetske nagrade. Ja ne znam šta oni traže ovdje. Zašto oni uzimaju od ove djece koja treba nešto da počnu svoj život profesionalni? Zašto uopće apliciraju? To meni je pitanje ovako, vjerujte, iskreno vam kažem, amoralno mi je da neki ljudi koji stvarno imaju neke sjajne svjetske karijere, to su ozbiljne karijere koji mogu u svijetu naći novac, zašto uzmaju od ovog fonda te mrve koje idu za film? Tako da mislim da siromašna smo zemlja, mislim da imamo sjajan kapacitet još uvijek kreativnih, pametnih, mladih ljudi i mislim da nemaju svoje mjesto. Žao mi je što to ne osjećaju ljudi iz ovog posla, što na neki način ne pokušaju neki svoj, normalno svi moramo raditi, ali što ne pokušaju pronaći sredstva negdje drugo, a da to bude nekako, bar dio tog, veliki dio toga da bude otvoreno za mlade ljude. Vaša kuća je izbacila više od 30 dokumentarnih filmova o ljudima koji su od 92. pa nadalje uspjeli nekako da se izdignu u specifičnim situacijama iznad te mržnje, nacionalizma i podjela. Pa imamo primjer filma Makedonac. Zašto je vama bilo važno, kao prije svega čovjeku, da ispričate te antiratne priče, da ne idete... Možda će mi neko zamjeriti kada to kažem, ali da ne idete linijom manjeg otpora i pričate ono što već svi znamo da je loše, nego da pričate baš takve priče.
Za vrijeme rata smo bili u Sarajevu i snimili smo nekoliko strašnih priča. Snimili smo nekoliko priča o djeci koji su bili očevici ubistva svojih roditelja. I u tim pričama se pojavljivali ponekad ljudi koji su pokušali pomoći toj djeci koja su preživjela, koja su ostala sama. I vi uvijek vidite da nije ništa crno-bijelo. Bilo mi je jako stalo da pronađemo dobre priče, prave priče, gdje se vidi da nisu Bošnjaci ovakvi, Srbi onakvi, Hrvati ne znam kakvi, nego da su ljudi bilo koje nacije, nebitno ljudi, mislim. I divne smo priče pronašli, stvarno, toga ima strašno puno, ali čak je bila situacija da neki ljudi koji su spasili, recimo, nekoliko iz svog grada, nekoliko susjeda, Srba, Hrvata, nisu htjeli da snimaju. Jer bi im to danas zamjerila njihova stranka, neki ljudi. Vi ne možete povjerovati da je to moguće, ali postoji i takve priče. A sa druge strane postoje ove neke divne priče gdje su ljudi bili ohrabreni, neovisno o tome kakav efekt te priče će biti, da je ispričaju. Tako da ima divna priča Kum na zemlji, Bog na nebu, o jednom hodži iz Trebinja koji je najveće prijateljstvo u najtežim danima napravio sa jednim Srbinom, radnikom, i na kraju je bio kum njegovom djetetu. Znate što je bilo šokantno u toj sredini poslije rata, znate, da je uopće on došao da obnovi džamiju, a kamoli da se tako sprijatelji i da bude kum djetetu. I mislim, ima divnih priča iz rata, dakle, gdje su ljudi stvarno rizikovali svoje živote da bi pomogli nekome, i znanim i neznanim. Neovisno o tome koje su nacije, su li prijateljske, neprijateljske vojske i ne znam šta. Svaki vaš odgovor nekako sam po sebi vuče mi ono naredno pitanje. Vremena je malo, a toliko želje da ispričamo sve ono na čemu ste radili, na čemu radite. Perspektiva. Mi smo društvo segregacije, društvo straha, i ja bih nekad rekla društvo koje njeguje povijest preko očiju. Nemojte nas uvoditi u zonu neugodnosti i suočavati nas s tim da postoje dvije škole pod jednim krovom. Da postoje generacije djece koje su rođene u jednom gradu, a da nisu prešle na neku drugu stranu. Koliko god vi bili spremni da ćete sigurno naići na različite stavove mladih ljudi koji će vas iznenaditi, je li postojalo nešto što vas je stvarno na neki način, možda nije prava riječ, ali prenerazilo, da ne možete da vjerujete, i koliko su zapravo ljudi, ne mogu da povjerujem da su svi baš dočekali sretno to što vi radite i rekli da naravno, evo možete snimati ovdje, nema problema, neka se čuje javno ta priča. Ono što je meni onako, znate, vezano za perspektivu najfantastičnije, dakle ja sam provela rat u Sarajevu, prošla sve te priče, istraživala, snimala. I kada je Ada počela raditi taj projekat Perspektiva, ja sam išla s njima na neka snimanja na početku. Ja sam bila šokirana. Ja sam u stvari shvatila da ja uopće ne znam gdje živim. Da ja imam potpuno jedan, bez obzira na sva iskustva što sam prošla, da imam jedan onako romantičan odnos prema životu i bila sam šokirana da su mladi ljudi toliko otrovani. Jer znate, moja djeca su živjela u nekom drugom, njihovi prijatelji, stalno ste u tom nekom ipak zatvorenom prostoru, bez obzira čime se bavite, nađete te neke situacije koje su vam zanimljive za snimanje, za filmove, ali kada sam vidjela stvarnost, dakle to je slučajni uzorak, vi dođete u dvije škole, imate jednu grupu iz jedne, drugu grupu iz druge i onda čujete takve stavove, da ne možete vjerovati da među tom djecom stvarno ima djece koja su fašistički orijentirana, koja su toliko zatrovana mržnjom i koji pričaju kao da su sad izašli iz rata, dakle ima 18 godina, nije mogao doživjeti rat, kao da je ovog časa došao sa nekog ratišta i sad onako mi čavrljamo šta je bilo, kao da mu je sad najbolji prijatelj ubijen pred njim, ili mislim tako. I onda vidite da u stvari mi nismo uopće osvješćeni. Mi ne znamo šta smo uradili ovoj djeci. Ovo društvo nije svjesno ili neće da bude svjesno, ili možda je to neka strategija da napravimo male vojnike u svakoj naciji, u svakom prostoru i ovako kako su nas podijelili.
u svakom slučaju to je za mene bio jedan strašan šok. Ja znam da ovi mladi ljudi koji su dio ekipe Perspektive, da su oni znali noćima posle snimanja da ne spavaju. I znam da je jednom Marcello rekao, ja ne mogu, ja ću napust projekat, ja ne mogu ovo da slušam, meni će srce da mislim da se iskida, zar je moguće ovo. Ali to je, znate, početak je bio za svi u nas šok. Poslije kad se to u javnosti pojavilo, onda su nam neki zabranili snimanje. Onda više nismo mogli uopšte ući u neke prostore. Neka ministarstva kad se obratimo da snimamo, velikim slovima nam napišu, nismo saglasni da snimate u našem kantonu. Tako da sa druge strane smo dobili veliku podršku nevladinih organizacija, koje u prostorima gdje nam ne daju da snimamo, nama pomognu, otvore poziv i ko želi da dođe da snima. I to su isto, i tu vam dođu mladi ljudi različitih stavova, ne dođu tu samo aktivisti. Tako da se vi stalno, evo 6. sezona sad upravo počinje, stalno se suočavate sa posljedicama narativa u porodici i sa posljedicama obrazovnih programa u školama. Ja mislim da su to dva glavna razloga, plus, mislim, politička manipulacija, znate, jer ovo strašenje jedni od drugih, izolacija jednih od drugih i upravo glasačko tijelo. Oni će, i mi se stalno čudimo zašto se ništa ne mijenja. Pogledajte koliko godina je prošlo, koliko nezadovoljstva je u ovoj zemlji. I onda se pitamo kako je moguće da se ništa ne mijenja. Moguće je zato što se školuju stalno nove generacije, novih glasača i stvari ostaju iste. Jasno. I onda dođemo do projekta Škola Krečna koji je apsolutno privukao pažnju svih. Mislim, pratim epizode na YouTube i zaista toliko sam oduševljena činjenicom da je neko pokrenuo tu temu, a opet s druge strane negdje poražena kao građanka ovog društva. Koliko mislite, moram ovo da kažem, učinilo mi se u jednom momentu da zbog toga što ste pokrenuli ovu priču, da se nepravedno na neki način prebacuje sada teret na vas, evo sad treba nešto da se promijeni jer ste vi ovo napravili. Zapravo vi ste prstom pokazali na problem, ali mislite li da imamo potencijal da sada reaguju oni na kojima je da reaguju? Znate što je sretna okolnost Škola Krečne? Dakle, Nenad Veličković je objavio prije 7-8 godina svoju zbirku. Dakle, je li ko to čuo nešto o tome? Je li ko nešto pokrenuo? Dakle, to su faksimil iz čitanke. I vi kad vidite šta djeca uče, nama je bilo strašno važno da to učinimo javnim, da to vide roditelji, da nastavnici to vide, da čujemo što oni misle. I divno se sad, znate, događa na projekcijama, gdje nastavnici kažu, ja sklonim udžbenik, znate, pa ja onako radim sad sa djecom, jer i neke stvari koje mislim da ne smiju biti takve, ja to ne uradim. To su rijetki. I jedan je divno profesor rekao, u Tuzli, ali nakon 2 godine dobijem otkaz, pa moram tražiti novi posao, zbog svog stava tako. Tako da ja mislim, sretna okolnost je i PISA test. Dakle, to je ono najstrašnije. Dakle, zar je moguće da je ova zemlja koja, mislim, ima tu prošlost Jugoslavije, koja ima prošlost jednog korektnog obrazovanja. Naši su ljudi u svijetu pravili individualno sjajne rezultate i ova djeca individualno prave sjajne rezultate. Ali generalno, evo mi imamo to iskustvo kad snimamo Perspektivu, mi danas najobrazovanija djeca, najobrazovaniji mladi ljudi su u Crnoj Gori. Jer vi kad snimite i vidite kako oni govore, čime oni raspolaže, šta su oni pročitali, na šta se oni, znate, osvrnu kad govore. I nažalost imamo poraznu situaciju u Bosni i Hercegovini i ovaj test je to i pokazao. I zato mislim da nekako bi nas sviju trebalo biti stid. Što bi naša djeca bila toliko loše obrazovana, funkcionalno nepismena? Pa mislim 21. vijek je. Nismo mi tako zaostao prostor. Nismo mi ljudi koji ovdje školstvo smo uveli prije 30 godina. Mislim, o čemu se radi? Neko će se valjda, ovo je onako, znate, imamo vrlo skeptične odgovore od televizija. Oni ne smiju to da emituju. Da ne bi povrijedili osjećaje valjda ovih političkih stranaka. Nadam se da će promijeniti stav, da vam kažem, ja to ne želim prihvatiti, ne mogu vjerovati da su jedino radiotelevizija Tuzlanskog kantona do ovog trenutka je odlučila da emituje seriju. Ja ne mogu vjerovati da će ostati taj strah. Mi jesmo društvo straha. I profesori, nastavnici koji su bili na projekcijama to kažu.
Kako ćete se vi pobuniti kad ćete sutra dobiti otkaz? Kako se možete pobuniti ako je politička stranka postavila vašeg direktora? Ako političke stranke i zapošljavaju i nove profesore, nastavnike. Znači, to je jedan toliko dramatičan krug zatvoreni, za koji treba ogromna energija, želja i možda institucionalno rješenje da spašavamo našu djecu. Ali evo, nismo pristali da uđemo u sljedeći krug testiranja. Pa sad ćemo se kriti, znate. Mislite li da su ljudi, naročito taj politički milje, da je dobro shvatio rezultate ovog PISA testa? U jednom trenutku mi je djelovalo kao da i mediji malo zloupotrebljavaju tu situaciju i pišu na način, eto, neko će nama reći da su naša djeca glupa. A to zapravo nije rezultat koji je dala. Mislim da je to onako jedna primitivna reakcija jako. Ako imate jedan standardizirani test koji godinama postoji i koji su prihvatili veliki broj zemalja i na svu sreću dobili smo mogućnost da i mi vidimo gdje su naša djeca. Ako tako reagujete, to je, znate, ne znam. Ja to ne razumijem, iskreno vam kažem. Ja ne mogu, to je ono, znate, ajmo to sakriti, ajmo to pod tepih gurnuti. Idemo mi dalje ovako sretni, kako je sve krasno i lijepo. Mislim da je to strašno, da bi trebala ogromna energija, ogromna pažnja medija, da prate svaki korak, da imaju jednu agresivnu kampanju, da se mijenjaju stvari. Jer, mislim, za mene nije bitno. I vi vidite, na kraju, ta djeca koja ostvare izuzetnije rezultate odoše. Ko će ostati ovdje? Nestaju profesije. Nestaju nam ta sjajna, pametna djeca, mislim, veliki broj njih je već otišao. Dakle, hoćemo li mi da svedemo na funkcionalno nepismene mlade ljude budućnost ovog prostora? Ili ćemo se potruditi da stvarno da promijenimo stvari? Ništa, mislim, toliko je jednostavno. Toliko ima sjajnih programa u svijetu koje, mislim, njih samo treba prepisati. Treba eventualno prilagoditi, ali političke interese i, mislim, miješanje politike u obrazovanje, zdravstvo, to su neke porazne situacije u ovoj zemlji i mi pokušavamo na ovaj način neki pritisak napraviti. Najvažnija je vidljivost. Mnogi roditelji su reagovali. Rekli, pa nije ovo moguće. Pa nije moguće da je ovo u čitankama. Pa vidite, moguće. Čak čitam i po nekim tekstovima gdje su napali kako se sad radi protiv ovoga naroda ili onoga naroda. Ne radi se, dakle, pročitajte čitanke. Ovdje se govori o sva tri naroda, o sva tri programa. Mislim, nažalost, nemamo i ove ostale narode koji oni nisu zastupljeni i nemaju mogućnosti da imaju valjda i oni svoje programe. Yes. Tako da govorimo o ovima koji su tri konstitutivna naroda. Sve su to društveno angažovani projekti koji zaista nas podsjećaju, pokazuju gdje su greške. Moram reći da, iako je ta istina koja dolazi kroz perspektivu, kroz školokraćenu, nešto s čim se moramo suočiti, nije uvijek najprijatnija, s druge strane, kroz sve te vaše projekte, makar kada govorim iz ličnog mišljenja, pozicije, ja primijetim da to nije nešto što je samo negativno, nego u svim tim projektima osjetim jedno svjetlo, jedan tračak optimizma i podsticaj da se ipak nešto napravi. Mene sad zanima kako vi, suočavajući se kroz vaše projekte sa stvarnim, strašnim situacijama za ovo društvo, kako vi pronalazite to svjetlo? Evo, vrlo konkretno, recimo u perspektivi, vi vidite, ako pratite, prva i druga epizoda vrlo onako direktne, možda agresivne, različite stavove, ali kad se oni svi zajedno skupe u 4. epizodi, ova djeca koja imaju ipak malo liberalnije, slobodnije stavove, oni kroz dijalog utiču jedni na druge. Oni i od početka, znate, čak kad se jave ti radikalni glasovi, uvijek imate neke druge tu, koji to argumentima ruše. I najljepše od svega je, znate što, recimo, mi ne djelujemo ništa edukativno, odnosno ta ekipa koja radi, oni sami djeluju jedni na druge. Jer oni kažu da nikad nisu imali prilike da razgovaraju o takvim stvarima. I onda dobiju priliku da kroz dijalog saznaju stavove jedni drugi i da ruše jedni druge. I oni najradikalniji u 4. nisu više radikalni. To je fantastično. Znači, to je jedan proces koji kad bi bilo prilike da prođe što veći broj djece, jako bi bilo zdravo za njih. Jasno. Filmom Mliječni put zapravo čitava vaša porodica radi na projektima na neki način, uključena je. Dozvolit ćete mi da to kažem, vaše kćerke Ada i Hana, zaista se vidi da ste uspjeli u njih usaditi jednu drčnost, jednu borbu i želju za pravdom.
Kako na veći broj mladih ljudi prenijeti tako nešto, kako stvoriti jednu kritičnu masu, na kraju krajeva da se bore, da ostanu ovdje i da nam ostanu ti čuvari budućnosti? To je divno, znate, one su djeca koja su liberalno odgojena, slobodno, i mislim da je to jako dobro jer su obe aktivistkinje i obe se, mislim, zalažu i obe su ostale. Ja, kao masa roditelja, nikad nisam rekla ni ostani ni idi. Dakle, završile su fakultete, magistrirale, mogle su da biraju, bile su izvrsne, da idu gdje god hoće. One su tako odlučile za sada i meni je to drago, ali one vuku nas, znate, Faruk i ja smo ljudi koji smo radili, dakle on je reditelj, ja sam novinar, da isključivo smo se bavili produkcijom, dakle serije, filmove, komercijalni projekti, tržište, i onda su one došle sa jednom novom energijom, s tim aktivizmom, jednostavno su nas potpuno osvojile i jednostavno su smatram da je dužnost danas svakog čovjeka koji misli na svoju djecu, koji misli na budućnost, koji voli ovaj prostor. Ja stvarno volim ovaj prostor, volim svoju zemlju, proputovala sam cijeli svijet, ali jako volim ovu zemlju i jako volim se buditi u ovom svom gradu i mislim, ne bih to mijenjala ni za šta. Ali isto tako preneražena sam sa masom situacija, pogotovo političkih, dakle politički, što mislim da postoji, čak ono što ste rekli, postoji sad mladi ljudi koji su čak aktivni u politici, koji su stvarno pametna, dobra djeca, za koje ja vjerujem da mogu, i dosta u ovih nevladinom sektoru ima sjajnih mladih ljudi i ljudi koji su već dugo u toj priči, koji idu lagano. Ne može se ovdje, znate, čudo dogoditi u jednom danu. Nažalost, izgubili smo strašno puno vremena, ogromno vrijeme. Ali mislim da ako ljudi shvate, pogotovo ako mladi ljudi shvate, da moraju imati aktivistički odnos prema životu, da je to pitanje njihovog života, da to, mislim, to nije negdje tamo neko, nego ste to svako od nas konkretno. Onda moramo imati aktivan odnos. Ja sam izlazila na ove proteste, znate, pa kad vidim, ili pozovem neke svoje prijateljice, pa one kažu, joj, pada snijeg, jedna uvijek ide za mnom. Ja kažem, pa šta ako pada snijeg? Stavi kapu, mislim, ajmo izaći. I vidite da masa ljudi neće da izađe. A bile su strašne kad su ove dvije djevojčice, kad ih je ovaj kriminalac ubio automobilom, prošao kroz crveno. Ja nisam mogla vjerovati, svi mi imamo djecu. I ako nemate djecu, nebitno je da vas se ne tiče. Kako ikog može nešto da se ne tiče? Jer to sutra možete biti vi, vaše dijete. Sve ovo što se događa. Dakle, ako ne napravimo neku energiju zajedničku i ne pokušamo reći šta nije dobro i tražiti da se te stvari mijenjaju, mislim da će ovo uvenuti ovaj prostor. Da jednostavno, mislim, ako ostane ova letargija, mrtvi ljudi koji ne znaju uopće da su umrli, hodaju ulicom, to je onda stvarno i loša perspektiva, ali ja vjerujem da neće biti tako, znate. Ja stvarno imam jednu onako pozitivnu energiju i vjerujem, poznajem dosta tih mladih ljudi i radim sa mladim ljudima i to me usrećuje jer vidim dobru energiju. I ne vjerujem da neće ništa uraditi, jer oni ako u određenom nekom vremenskom periodu ne urade ništa, oni su pametna djeca, on će otići. Jasno. I dijelom ste evo i odgovorili, ali možda za sam kraj, šta bi bila ona neka zaključna poruka mladim ljudima, ali moram reći s akcentom na mlade žene, jer ja vjerujem da je to ipak izazov u našem društvu sa patrijarhalnim još uvijek pogledima. Voljela bih, obzirom koliko znam da vas cijene mladi ljudi, naročito mlade žene koje ja poznajem, evo da se sada obratite možda onima koji vas ne znaju, šta bi bila neka vodilja i rečenica? Ma i da vam kažem, ja vam nisam ta koja bi davala, vjerujte, savjete, jer ja onako živim spontano. Tako da mislim da trebamo jako puno voljeti sebe, poštovati sebe i boriti se. Dakle, kako smo slušali u perspektivi, dakle ja jednostavno ne potičem iz tog prostora, moji roditelji su, rekla sam, bili jako liberalni. I vjerovatno mi je to puno pomoglo u životu, znate. Imali sam veliku slobodu izbora svega što sam željela i to mi je omogućilo da opstanem u muškom društvu, jer posao kojim se ja bavim, ja sam masu puta bila na projektima jedina žena, sa gomilom muškaraca oko mene, ali sam bila producentica, dakle oni su bili ti koji su mene morali slušati i vodila sam projekat. I vi to možete.
To nije nikakav, nema to ko je žena, ko je muškarac. To je nebitno, to je posao koji vi radite i u tom smislu nikad nisam se osjetila nešto, da imam neki problem što sam žena. Nikada, vjerujte, i u mladosti, kad sam bila predsjednica omladne, čuda, mislim, nikada. Uvijek je to bila jedna prirodna situacija gdje čovjek ima svoj zadatak, potrebe, želje, ljubavi za neki posao i to ide normalno. Veliku podršku sam i u suprugu imala, znate, koji stvarno je najbolji saradnik na svijetu, gdje uspijevamo mi jako dobro reći šta je čiji posao i svako raditi svoj posao. I mi smo negdje, iako taj posao, naš život praktično, mi paralelno privatno i poslovno živimo, ne zna se kad je posao, kad nije posao. Ali je to dobro. I mislim da treba, čula sam različite priče, znate, dakle, sve su to iskustva iz perspektive. Čula sam koliko djevojke znaju biti diskriminirane, koliko moji čak u porodici znaju biti diskriminirane. To su stvari protiv kojih se treba boriti, znate. Ne dajte da budete diskriminirani. Nema to. Ko da vas diskriminira? Reagujte, prijavite. Dakle, ne treba se ničega, ni od čega bježati. Treba vrlo agresivan biti i izboriti se za svoje mjesto u životu. I ne dati nikom da vas na bilo koji način ruši ili da vam pokušava učiniti vas nekim kao osobama manje vrijednosti u bilo kojem smislu, ako želite čestito da živite i da radite ili da ne znam u kojem prostoru života da ostvarite sebe. Tako je. Ima ona izreka, mislim da je Mandela rekao, ko ako ne ja i kad ako ne sad. Hvala vam, bilo je velika čast i zadovoljstvo razgovarati sa vama. Hvala vama. Hvala i vama što ste gledali i slušali emisiju Super žena preko Radio Antena. Učinite to i naredni put. Lijep pozdrav!